ole clear tu ten zawai in chi bai le vekule voin hi October ni som paru kumsan hi som ni panga ninga ni hania tuntuma hian tunlai khuvela thil thleng sang sang te kan bi chiang vele don ani ama sabera chuan Indonesia rama tlang kang thleng chung chang hi kan bi chiang don anga Mount Lewatobi laki anti Flores Island Indonesia chaklam Nusa Tenggara province omchu October ni som panga kumsang hi som ni panga nimin khan hetlang hi akanga ti chuan van borua kilometer som zeta sanga meivap chu avort chobok ani hetlang kang hi minute ko chung vela kang ni in thunei tu te chuan an soya heiwang hian abul vela cheng mitam tak te chu hetlang kang awang hian thunei tu te chuan anin son chuat dira tin khwalzin tam tak te po abul vela hian an omboka thunei tu te chuan chinara phlak taklaka in ven theinan helai mun hi chu santurin an hriat tir ani Mount Lewatobi laki hi Indonesia rama tlangkang active bear pole hania Pacific Ring of Fire huam chunga om ani seperti ini. Yohanan ini hari ini paling sadis. hetlang kang hi 19 le 20th century hunlai tang to khan active chho tan to a ti chuan hetlang kang hi akan nat ber top an record dan chuan November kumsang hi somni pali nikum kha hania mi somin liam an tura tin chena insang tam tak hetlang kang awang hian a chebok ani kesini lagi itu di ujung Masalah kayak rumah belok kayak hanya begini saja. Abang yang lebih sadis lagi dari tin tlang kang ba ka hian Indonesia rama tho hian lir hing thleng hriat tur aum le boka October ni som paru kumsan hi somni panga voin khan Indonesia ram Papua province chuan lir hing ani helir hing hi an record dan chuan 6.7 magnitude na hania le tanga kilometer somsaria thuka in siamin epicenter chu Jayapura tanga kilometer zanhia hla a ani van e thlak tak mai in helir hing awang hian tsunami warning hriat tur aum lo hlova chiat na ra thlak tak thleng hriat tur aum lo bok Pacific Tsunami Warning Center chuan tsunami awanga chiat na thleng thei hi aum lo thuan soi bok ani helir hing hi uluk takin thunei tu te chuan an vil renga chiat na ra thlak tak thlen them ti te po tuna hian zirchian na an nei chhong mek zel ani ten chu mi pialama after shock thleng le thu thei ni wang hian thunei tu te chuan mi pui te chu inraling torin an hriat tir bok Indonesia hi kan soita kang khan Pacific Ring of Fire huam chunga omania tlangkang tam tak thlenna ram ani pialama lir hning hi kha to kin a thleng deuh renga hiwang hian lir hning awanga boina thleng hi hriat tur om deuh rang thin ani eram hianin ton hriat tam tak lir hning bi ka phei chuan an lo nga to khop maya kumtam wak lo lem ta tang phei kha chuan lir hning hi a thlengna sa zual ni in thunei tu te chuan an reporta mitam takin nun na an lo chan pha to a tin chu mi pialama chena in elir hning awanga che hi engmo za taum to bok ani tin lir hning lo po hi thil dang Indonesia rama thleng hriat tur omle tho boka nimin October ni sompanga kumsan hi somni panga khan Rio Island province Indonesia chuan oil tanker longchu akanga hiwang hian achunga chuang mi somin nunna anchana mi som pareta tanga mi somni pakhat inkarin liamna tak an tur bok ani he thil thlenna hmun hi Batam longchol hmuna ania
ta hian oil tanker MT Federal chu sim that na tho me kania amero chuting hin van doina tok ta ni tol chung police ten an report danin he kang me hi long gas tenga changa in chan ni nan soya ti chuan thil puak lian tham tak mai thleng zuin he hianin na thok tu tam tak ka chu boina na satak a thlen chun zombok ani MT Federal chu hi shipyard Tanjung Chang Seaporta oma he kang me chuna hmuna omani thuni tu te chuanin investigation an kalpui ngalwata engwanga kang me hi chuk nge tile thilpuak rapthlak tak mai thleng chung changa hian he kang me chuk awanga turte hi heti hunlaya technician longa na thokte hi hania seita kang khan he kang me chuk awang hian mi somin nunna an chan ania tin hliam tur po hian tam khop mai Indonesia hian van doina sang an tok na sa ani Indonesia ram hian kong sang-sangin van doina an tok na sa ani ole khang te kha tunchuma Indonesia rama thil theng sang van doina to chungchang kan talan thei chu ani e